nubwo ari wazalendo bafite centre ya Sake ariko M23 biri hafi aho ngaho niyo nakajuguzu z'igisirikare cya FARDC byaje kugira aho ngaho ziribesha zikazajya zirasa ku basirikare bazo. Imbunda ziremereye bari barimo gukoresha byatumye abaturage bigoma bagira paniki, benshi batangira guhunga. Amakuru yavuga ko ejo Kanyarukinya centre yarafashwe. Aya makuru ni kubesha. Bombe 3 ziremereye nkuko amakuru yabivugaga zaguye ku kibuga cy'indege. Uyu munsi ikibuga cy'indege cyari kuba gikora. Nshuti bakunzi ba Rwanda News 24, geni Bamporiki Jean Claude, iyi ni Rwanda News 24 nkuko nabibabwiye. Tukomeje kubifuriza itangiriro ry'umwaka mushya kugira ngo uzababere umwaka mushya muhire wa 2025. Ndabanza kwexikiza kubera grippe gato nimwumva nitsamuye, ntimugire ikibazo. Rero tugiye kubagezaho amakuru avugwa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yerekeranye n'intambara iri kuhabera. Ibinyamakuru byinshi n'imbuga nyinshi za YouTube channel zaramutse zivuga ko Goma M23 ishaka gufata Goma ku kibi nikiza ko kandi yerekeje Igoma, ariko mu byukuri aya makuru siyo habe namba. Aya makuru siyo habe namba kubera iki? Nibyo koko ejo imirwano yabaye kandi yari imirwano ikomeye cyane yabereye mu duce twa Kibumba ndetse na Sake kugeza ubu ngubu tuvugana iri mu maboko ya wazalendo, mu gihe Kibumba iri mu maboko ya M23. Icyabaye ejo ni iki? Icyabaye ejo imirwano yabaye kuri front zitandukanye. FARDC yateye iturutse mu mande zitandukanye itera ibirindiro bya M23. Nkuko mubizi M23 ntabwo yigeze isiba na rimwe kubabwira ko yo ntabwo icyo igamije ari gufata uduce ngo itwigarure, ahubwo bo bagenda bagiye kwitabara, ndetse ko bo gahunda bafite niyo kwitabara no kurinda umutekano w'ibyabo n'ababo, ariko ntabwo bafite gahunda yo gufata uduce dutandukanye. Rero ejo nkuko mubizi FARDC muri iyi minsi usibye kuba ikorana na wazalendo, FDLR abacancuro b'abanyaburayi, ikaba ikorana n'iyindi mitwe za Maimai na Sadeke. FARDC ubu ngubu ifite igisirikare, ifite abasirikare benshi cyane, ko muribuka ko mu biganiro President Felix Tshisekedi aheruka kugirana na mugenzi we w'i Burundi President Ndayishimiye Evariste bumvikanye ko agomba kongera umubare w'abasirikare muri Kongo, ndetse ibi ngibi ndi kubabwira akaba yarongereye abasirikare bageze ku 10,000 mu basirikare be bari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ikindi kandi FARDC yagiye isinyana igirana amasezerano n'imitwe myinshi itandukanye yo kugira y'inyeshyamba kugira ngo baze bafatanye kugira ngo bahashe umwanzi umwe bafite bo bavuga ko ari M23. Rero nkuko nababwiraga, imirwano ejo yaramukiye mu mujyi, yaramukiye Kibumba. FARDC zari zateye Kibumba, ndetse Sake nayo imirwano yaramukiye, nubwo ari wazalendo bafite centre ya Sake ariko M23 biri hafi aho ngaho. Niyo mpamvu habaye imirwano ikomeye cyane, ndetse imirwano yagaragayemo za kajugujugu z'igisirikare cya FARDC, ku buryo ni nakajugujugu z'igisirikare cya FARDC byaje kugira aho ngaho ziribesha zikazajya zirasa ku basirikare bazo, ku birindiro birimo abasirikare bazo. Mu kavideo kagufi Rwanda News 24 ifite bigaragara umuntu umwe uri ku rugamba ari kubwira abantu batwaye kajugujugu ati nibarase iburyo bwabo, nibakomeze kurasa ibumoso bwabo. Nuko nguko ibintu byari bifashe, ariko yari imirwano ikaze. Ibi byatumye Igoma haba panike generale. Kubera iki? Urabizi Kibumba ntabwo iri kure ya Goma, iri mu birometero bitageze kuri 15 20 gutyo. Sake nayo nuko nguko iri mu birometero bitageze kuri 15. Nukuvuga hano imirwano yarimo kubera ibisasu cyangwa imbunda ziremereye bari barimo gukoresha, byatumye abaturage b'Igoma bagira paniki,
benshi batangira guhunga, kandi koko bari bafite rezo kumva amasasu ari guturuka impande zose zibagose, bo bagasigara bari hagati. Ibi byateje panike, abaturage b'Igoma bagira panike, bumva ko koko bishobora kuba Goma igiye gufatwa. Amakuru yavuga ko ejo Kanyarucinya centre yarafashwe. Aya makuru ni ukubesha. Navuganye n'umunyamakuru uri Igoma, twamaranye umwanya munini tuganira, yambwiye ati ikibuga cy'indege kiri muri Kanyarucinya. Ubu ngubu ndi ku kibuga cy'indege merekeje muri umuna wanjye kujya Nairobi mu masomo ye. None se nimba Kanyarucinya yarafashwe, ubu ngubu indege zari kuba ziri gukora? Icyo nicyo cya mbere, wenda zari kuba zikora. Andi makuru yanavugaga ko ejo bateye ibibombe bitatu, ngo ari ibibombe bitatu byaguye ku kibuga cy'indege k'Igoma. Nawe ibaze bombe 3 ziremereye nkuko amakuru yabivugaga zaguye ku kibuga cy'indege. Uyu munsi ikibuga cy'indege cyari kuba gikora? Hari kuba ari paniki. Ntabwo ikibuga cy'indege cyari kuba kiri gukora. We yambwiye ati ndi ku kibuga cy'indege merekeje muri umuna wanjye kujya Nairobi kwiga. Aravuga ati Kanyarucinya ejo ntabwo Kanyarucinya yigeze ifatwa, nta mirwano yabereye Kanyarucinya, ahubwo nuko imirwano yarimo kubera Ikibumba, iri no kubera Isake cyarimwe. Kugeza n'ubu magingo aya tuvugana, intambara iracyakomeje muri Sake, intambara iracyakomeje Kibumba, n'ubundi imirwano imeze nabi. Turaza kumenya mu makuru yacu ari imbere uko byifashe mutwo duce. Ahubwo ejo yindi mirwano ikomeye, kuko FRDC yateye iturutse mu mpande zose. Yindi mirwano ejo yaberaga muri teritware ya Kalehe. Muri teritware ya Kalehe ari uduce twafashwe muri teritware ya Kalehe, ari agace kitwa Lumbishi, Ruzirantaka na Kamatale. Utu nuduce turi muri teritware ya Kalehe ejo FRDC yashoboye kwigarurira, kuko muri Kalehe hararimo imirwano myinshi, hararimo imirwano nako imirwano ikomeye iteye ubwoba. Kimwe na Masisi ejo imirwano yari hari, kimwe na Lubero ejo imirwano yari imirwano yari yazindu. FRDC yagerageje gutera mu mpande zose kubera ko ifite abasirikare benshi, ishaka kunaniza M23. Mu gihe M23 bo n'aba stratege bo ku rwego rwo hejuru, iyo babonye bikomeye gutyo, icyo bakora bashobora gukora icyo bita repli strategique mu rurimi rwa gisirikare. Iyo bamaze gukora repli strategique, ibyo ngibyo na nibyo byari byarabaye i Masisi. Ku bantu batashoboye kumenya ibyabaye Masisi, M23 yafashe Masisi centre. Imaze gufata Masisi centre, nyuma y'iminsi 2 FRDC za kwatera, iri kumwe n'abasirikare b'Abarundi, iri kumwe na FDLR, iri kumwe n'abacanshuro, iri kumwe na SADC, yari ishigikiwe n'abantu benshi bashoboka, ku buryo abasirikare bari benshi cyane. Noneho M23 imaze kubona ko itashobora kuresista, ikora bita repli strategique, bajya hafi aho ngaho, bajya hafi ya centre ya Masisi. Noneho Wazalendo, FRDC, abasirikare b'Uburundi binjira muri Masisi, batangira kwidoga ko mu by'ukuri bafashe umujyi wa Masisi. Kandi mu by'ukuri M23 yarimo kubacungira hafi. M23 yarimo kubacungira hafi, yari mu nkengero aho ngaho nko ku musozi wa Kahongole, nimba ari Kahongole, aho ngaho M23 yari hari, no ku tundi duce dukikije Masisi centre. Noneho umunsi wakurikiye M23 yateye muri Masisi centre, itera ibatunguye mu gihe bari bazi ko bamaze gukaba Masisi centre, itera ibatunguye kandi iterana imbaraga nyinshi cyane, bituma FRDC yongera gusohoka muri centre ya Masisi. Nuko nguko mu by'ukuri imirwano iri kuba muri Kongo imeze. Ikindi mugomba kumenya nuko M23 idafite gahunda yo gufata Goma. Iyo M23 iba ifite gahunda yo gufata Goma yari kuba yarafashwe kera, kuko bari Ikibumba. Ikibumba ni mu mirometero hagati ya 15 na 20 uvuye mu mujyi wa Goma. Icyo nicyo cya mbere. Cya kabiri, bari Sake, kuko nubwo centre ya Sake ubu tuvugana irimo Wazalendo, ariko bari Sake, bari hafi aho ngaho, bari mu misozi ikikije Sake aho ngaho. Iyo bashaka bari kuba barinjiye mu mujyi wa Goma bakawufata, ariko ntibashobora kuwufata kubera ntekereza ko bafite ubwoba bwinshi cyane, kubera ko batekereza ko ibyabaye 2009
bishobora kongera kubabaho, n'ibyabaye 2013 bishobora kongera kubabaho. Kubera iki? Kuko buri gihe iyo bafashe Goma hazaho imbaraga nyinshi ziturutse hirya no hino zibasaba kuva i Goma, kandi kenshi iyo basabye bavuye i Goma kuko baba bamaze kukonsantra imbaraga muri Goma, FARDC biri inyuma aho ngaho, tuvuge nka 2012 na gatatu, FARDC yari inyuma aho ngaho iri kumwe na SADC, cyane cyane abasirikare ba Tanzania. Icyo gihe batangira kurasa kuri M23 kandi nyamara itari kurwana, ibintu bihinduka bibi cyane. Niyo mpamvu kugeza ubu ngubu bafite ubwoba bwo kwinjira mu mujyi wa Goma, kandi siyo ntego yabo. Intego yabo siyo gufata imijyi, kuko na centre ya Masisi mpamvu bayifashe, benshi bavuka aho ngaho i Masisi bari wabo, niyo mpamvu bafashe. Naho ubundi bari kuba barafashe Goma, bari kuba barafashe Beni, bari kuba barafashe Butembo, ariko siyo gahunda yabo. Cyane cyane Goma bo baba bafite ubwoba, kuko muribuka 2012 Museveni wenyine ariyemerera ko yabahamagaye abasaba kuva mu mujyi wa Goma, bavamo ibyakurikiye namwe murabizi. Shuti bakunzi rero ba Rwanda News 24, ayo ngayo niyo makuru nari mbafitiye ku manywa. Turaza kubageza andi makuru mu masaha ari imbere. Turakomeza gukurikirana ibiri kubera i Goma, dufiteyo abantu baduha makuru, dufiteyo uburyo tugenzura amakuru ariyo, dufiteyo abanyamakuru dukorana nabo, dufiteyo n'abaturage duhamagara bakatubwira uko ibintu byifashe muri Goma. Ngayo nguko niko byari byifashe. Imana ikomeze kubarinda, Imana ikomeze kubagirira neza. Nawe utaha. Bye bye.